biya kamal ka Nuer TV to kon ka ler mijidit mede kon nga jan gwasme ler dangro manyam kwimal ka den Ter Manyang te ka jom shalat ka kwimal ka mandana gurken wode bere wi ka South Sudan jeji Africa Union te ka ku ber ka tin kon let ken ka ban jelin ka jel herame ler do de man ban liengtin kwi kwaran shal ke Parkuol te ka wujanga mu cije te chikata andanen te ka je ka kuma men pai chak la kume SPLAIO opposition in government bana jo dana chalat ka je herme bana jeling te ka raj chalat cholen tin kon kini kon te ke jen wo jin men chalade mu je la jo na no mo he rapish bana jo me ban je kwen kel ka je herme kan kono nyam please gorno be subscribe gorno jin bi notification bell bi je twan ko beler TV kan to amala shukku ji was dan pai ko rekija chan jo me chana jeling Africa Union shike boy ka ladien ka malrai which ka South Sudan charo mo shajalat Ter Manyang Gatwech jene activist ka khimal ka la ning mal ka la ka lade mite ka gwad mi chirek tok tin la jamala condemn ke la ka kwede biar are lene ga diala kona lede wo de mal daraben antem ka jo danan chalat gwasa me che man ngai kona ala kuma dung Africa Union la let kana nimbe dana ci koriya to ne ke jan won kina dangaro wid dangaro deje me kiye ngod jogba me ci ko South Sudan me yara mal atogo jane ka Western Equatoria Western Bargazal Central Equatoria chala jiana tama cha woka Greater Penal te ka Unity State te ka jongle goten kontin te natin kontin la yes pele ayo tigatin mal yara je kele batter ram go tugde me jogono jen mele de mo meje ci den tar je ko la rene en kuma Africa Union men chalat tel mi chalat chala na zero wa ko kan mi yadi kan condemn kan ku dur tel mi jeng mi kana malare ka jana ke mi yadi woni jenga woni am naga civilian re wi ka South Sudan to ma kore ka nyok che Dr. Yang Machar che yen ajana yen Dr. Yang Machar jana me che chuang ajan kela danan bi South Sudan be jago ba wore kor mi cha de bulon ko ba de kambatin kana mo malalat ka bo ji international community dunyo kuma Africa Union en kula te kalwanko da mal daraben tel mi chala la lat ke lu zero ke che jo mo che de kwen ajana Africa Union jen cha symbol tam ko ladi alla da la gora duwar ka che je billa let kwet kan lar kan men chala da kum kin yadi cikan lalla ci Dr. Yang Machar cha le yen tere lo yen ka kan tel mi kan lat ku da kan lat kan no ete ka mal meben mal ba kul benne karamana de mal no jen tere ete jenon Dr. Machar jare te jen ko ngode Africa Union termnet ken so cha Africa Union te je ku der ka tungwan anyok Africa Union ngeje chana nak rewich ka Greater Penal chana nak Nasser chana nak ulang chana nak lungushuk chana nak fangak ol ken new fangak chana nyok nak ka mayom ka Unity State tele michigan laten changa ken na antamina kor kuma SSPDF kum ke yadi ja kor la SPLAIO la kame ka kantan man sai ni ken ke gota konti tin ko ala trent mal bein Africa Union ngula dam ajana Africa Union mal da shela na mal ajana gwata ne tin wo ba mal ba jalat ko ngwana jojken tel mi le ta media tin yang mandana to anyok tour na ka tin video na ka tin yodo shike mi yadi che peace agreement dum 2010 cha jada anyok mun yodo tel mal mande Africa Union kula latin yen Dr. Yang Machar me agenda no bridi al baga yar ko kuje mo gor ko bi mal ba bena Dr. Yang Machar allo en ko gol dan chaji yenten so jen do dan mal ben ke je me kan Dr. Yang Machar kano kon lo tele mal do ben re wi ke South Sudan te jo mo che de kwen gor no de yena de wana ka jo dan inshallah gwasa me wuri shal ka Parkuol ajara me cha kwan ala interim chairman re hotel ka me shi ko dolten gwade cha Dr. Yang Machar chaji yenten ka kore kene chu ka rodi ngane kirma yadit wada jikirma yadit che Parkuol che jogono jin ko tama tira argor jen wo bi kum SPLAIO bi jabbo da lajin bi Dr. Yang Machar bi jowoch no me chi ka rodi kan ro che ngaje no shebu gwa so che la no wuri shal ka potkanga kam karare tijen ko kenyam ne wuri shal Parkuol chaji yen ko kor sha nyoko mulo me che ote ka ri kan ka tan chi ga deli kan la ken yadit no ka gwan changa so let kana kapin me kana wo tan cha potkang ya kamrar mi chi go rajo chi potkang ke lu no bagwa Dr. Yang Machar be kan chi kam ngai kan no chi potkang de nong ma dong chi potkang ke de nong ma dong no cholo ro de no ete e kwar ka gwaring Machar ete Dr. Yang Machar te lo ayena
de advocate ni jen ko de mut lel de riek machar de jalun but ka gwada she loka je Parkuol je no kono bala chairman but ko ba je kulo je kono je ne ramrun ko bala kwar che goro no ba kono kwen so che ne dia la je aspira yo che ka chol no jogo chol duno ken anjilan ten kan wo ken ko re dul medan chadol gwada mo chora kana wa chwa je vote no bodo ku kono ling gwada men tamen go chaji jogo no jin medan kan pa da wuri shal ka matiang ne de shi vote ke jaran jogo ne cha vote unanimously ke cha ni ne dia la kon gwada nan gol ken duno maten ko hotel no gwada mo jene shwa yu vote choy barar no jaram na la interim chairman ka gwanga ka gwada tu macha na mo che ben ka jogo long kene de konte la gs fila yo tinte do che ke de ni asfila yo kan man chala da Parkuol jega chiaro chala bo deputy chairman natanelo yet cha jeleng bona jen man chala da Parkuol jega before kan meeting kan ngal lat ke dol ya Parkuol jogon cha Parkuol jogon no ne kan ne de konin te kel geje cha jogo no yen cha yo ka kuma asfila yo sha ben pinchi la ngot la members ka asfila yo men mi cha kon la harma na to kuma da khre machar en ramu dol tel Dr. Machar approval kana tan kana jalara no dol mo ram chiti ko kuma spira yo tu Parkuol jugna no more rubbish nonsense okay jan raje chalat so chu jonga point de wuri chal na tanelo yado no jini kairara ka spira yo ko jini ngumi chitere wich ka juba ba ko mi do jini jira na spira yo tu Parkuol jugni wo ngude rara kana yenga tire wi ka juba katu kwero Dr. Machar te re te jen mane pot kang mane de koken kongu ra yul je en wojin jin betrayal ke jira mu ci der shedi so churun ko jin ram la party members ke spela yo ni jin party members la to ko ti ka ngat ke ji chide ngura chi tire te jen but ko jin yos ke ji ke ma yadit jen mi lade no bi gwa Dr. Machar bi jagol ne me je joje lo cha wude me cha e chu jako belangu abala interim chairman anetin kone la jikko artin kontin lat ko do ichikan chunker ga Dr. Machar but kajan point en wude me la jen wane kwa represent Dr. Machar men mi cha Dr. Machar cha kon yom cha lu yob kul ban gwade jen to dog dan lat je kajan no te ne lat no shi defect ben kaja ga shol ne ko ken no yene shi defect ka aspira ayo ba ko ngani men den kajan tam te chungi no jen shi defect ayo kala jen wo te kel ka Dr. Machar mi te kel ka Dr. Machar angu mi lado ite ne te ci jen ka Dr. Machar ne angu mi lado te ne ti ite ben ga jamon baro jen agenda de goro bai chole jala kuara ko gwa Dr. Machar mi chibilet okay chibilet so ke interview moment cha titen cha jogo no ne cha jojin ka kwar konte la kwar spela ayo a kwar den chungo jikelo ano cha jona cha kwany already jo cha kwany re gwa da ne dol naten ko hotel cha jodio je ka ne jendang ro but ne the rest kan kwany cha jona no na mo rubbish an cha kwany ngaike unanimously cha kwany an kwaro red cha kwany re nap an la kwaro cha nyu jugo no okay mi ci jen kwa kwaro ntama ko cha garma je gudu mashallah matiyan wujjane ko interview goro no bio sheka social media bi je kan interview dia no chene nyoy kel go te ko copyright le so cha nyu jono jen okay wi jen wujin bi jen ko la to ko gwada Dr. Machar kana nyoko lo jeno mo so mi nyu do di en Parkuol shi kwaro but kajan gwazi me ngore yos ga jamel akem yadit bala kwar badatama situation be ben ata dana bi UN ala United Nation ke kone cholon international community ta dana ku ken pressure ka jen wo jin normal ko mal we te shi no mo te shi Dr. Machar shi lun tan mi mal now man butu gene mo Dr. Machar we lun jok we barar wajin nyiti jen Parkuol betene gwaza dia ka Parkuol jenote ne ku defect we ka jene ri chiro le gui keno dong Dr. Machar cha bu kon no me ran cha de kon lat me chi point de Dr. Machar che wona ka we chal ka me che wona ka Congo cha gu jeno dong che belu njok but ka gwato na bu jen ju dun bana bana lo ja amna na first vice president so ngodo bo a changat candidate entama eta ka Dr. Machar bo ngodo bi ka boy candidate so Parkuol mele de zero work adem wona der advocate ko Dr. Machar akwanke deno balaro a lonke deno balaro hen tegne shi defect ben ka shi ne konta ka malakal ne ku dangro shi woga je badjen cha je met ane din konti la de ni aspel gaigo ngat kan Dr. Machar anyok cha je ka garar national o yet deputy chairman ka aspel gaigo bokulo woni ma jen bona jen ko kirma yadi chirga mala de man run be la to ko waran ke yadi baratama ku ina chama ken wo jen
ya ram kel ka SPLA yo ko chongo ki dak re machar na me man lar ka je master ne kem yadit so interview mo che je ka bejelong so tel me kapten ja jo me ledi medio je bang jin cha je nget ne ku tin kono kula represent ka je SPLA yo teram nget no ka che mo to gon go ba gwa dak re machar beje wo ne machala ne taban de ngaj me ta ke dak re macharar e jani cha vice president jiram dana ba nget nwari par ga kore ju jene zero ne dia la ti brana kwer ne mi dak re machar che nur dore ki je nyu tar gwale a chele tigre kuma ka alaramimo la kwer changwe nyur ka pola tiglo chele la politician chele dier ka mana le rode re wi ka South Sudan ajan changa dana ba ne ti ba support ka je chuo te ka jano yan ka je ka mi jang mu kana lat okay so teram bu gwara bi mongwal jan mana gode nya yekel bet ka mal bye bye